yaso. O le aso i le sifulu i tae au, na tapena ai le faalo alo, po le mea lofa faalanga nuu a le fono ta itai o le Pasifika i New Zealand nei, le Pacific Leadership Forum, mo le tu malo ai o le sunga i ta itai au au le kale sias fitu sa mo tu to tasi, po le sistek, le whawhiangainga ia pasta alai moana Willy Papu. O pasta alai moana o ia o sitasi o sui whaavai, o le fono a le Pacific Leadership Forum i New Zealand. O ia o sitaitai lotu e mamao lana sila mo se le leo e kale sia, mai nau e ngalue ina ia whaaleleia maanga inga i luma tangata Samoa mal Pasifika, e le ngata i tono New Zealand ai ile lalolangi atoa. O le aso saa, an nafi lea na whai aile sauninga tele, ile malu lana e kale sia i maangele, maana whaatumulia lea sauninga mo whaafengainga uma, e le ngata ile e kale sia sistek, ai sa awai its fo i whaafengainga o isi e kale sia. Na mamalu a tili lea sauninga ina ua awai mai le taitai o le malo, le afionga le ali pale mia o Samoa, le sunga la aule le mali e toa le o tea polo ta iwa fosi malone faletua, ma na sauno ai le afionga le pale mia mo se mauli mau le malo, e amana i ai le tautua fale anganga le nei fo i whaafengainga, e le ngata le e kale sia ai le malo. Il porkalame o sauninga wha solo mo le sunga le whaafengainga, o le auli nei i le tolu i le fiafi, lo na sauninga wha le ainga le family service, o na wha mai ai le tai au le sauninga o lo na whale lau singa le sfultasi, ma wha ma vai atulo i ai lo na ainga ma le e kale sia. Ua whaafale pui le tamaitai sa avea ma leo po se malu o le malo, ina ua ia i o ina lana soltu la fono, o lona ta watu pe liki i tua whaamtalanga ta ua o ngā luenga whaatino a leo, i lana wotama o sisui o le kengi a le kilabis, ma tautino nei tamaitai, e o onga mamatu i ale me sena i whaia, o na olona alofa whaavalea i lana wotama o le sui o se kengi. O le tamaitai o Sama Moana Burrow Smith, e tolis fulua tau sanga o lona soifua, sa tau sina le tamau a inga o le nei sui o le kengi, ta avale tau ngata ma te eunga tau ngata, ai ona ta uina i ai lea li i whaamtalanga ma ale, mai le no whanga au tua te wai whaamtalanga leo. O le vai asta luaina fonga i nai le whaasalanga o Smith i le whaamsinonga whaitu malo o manukau. Ma sa ta ua i lea aso, e iaile la matianga o le whaasala i o Smith i le whalpui, pe a fua i lana ngā buenga sa iai mua o se leo. Ai a leo lea, pe o ina fia whaawo i a isi pangata, pe ai loa le tu a inga o so ngā tu la fono na i whaia, ma maua ini se o tanga mai isi ini ngai o inga wha so tu la fono. Na ta ua fo i tono le whaamsinonga, e ui lava nalu ese Smith ma au kilani maanga i atu in Porkalama whaafau tua, e toi whaafau i nailo na o langa. Ai ua maua fo i ole ua toi mafuta atu Smith ma se isi fo i tangata o se kengi, ai ole sui leo le Black Power. Sa finau le loia na tu mo Smith, Emma Riddell, o sol tu la fono Smith na mafua ona o se wha maoni o taita o tu se seina, ai le i mafua ona olona tu ina nau mana o tele, po se langona fia wha leanga stasi. Pei ta ina sau noa le wha masino, Charge Yelena Yelovich, o soli tu la fono ia na whaia Smith, sa o fia ile matua solia o le mau wha tutua ina, ai maise olona tu langa o se malu le malo, ma e tatau na wha tutua ina o ia le mamalu le atunuu, e li o ma pui malu, i whaamtalanga wha lilo, ia le wha ilo atu i tua, ai maise ni whaamtalanga o ni wha alapo putonga, o loo wha amao popoina so ngā tu la fono matautia. Whamaili whaamasino, e tatau il whaamasinonga o na momoli atu i tua se whe au tala whea ngai, ina ia tau fia nei tu ainga o sol tu la fono, lea la o tala whea ngai aile no fisala mo le lua tau sanga ma le tolu maasina, i le whale pui. Whailoele li i palemia Christopher Luxon i lana talanoanga ma le News Talk ZB, e leisi tasi o lana kapeneta o whai atu i ate ia, a mea i toi mawhau ilo na lumanai. Whamai Luxon o loo langolango umalana kapeneta mo ia, e toi whaawau le taita inga o lwaeng whaupwhai. Na whaia lea sau noanga Luxon, ina ua alia e ni masal salonga ma fesili ni ailan taita inga, ina ua whaia se fesili whapalota, a le Taxpayer Union Buria, ai tulai mai ale national i le luas fulvalu te sima le wha, e tolu points ua pa uwai pe a fua ele parota whapea, na whaia ele masina taluai.
Na alu ilunga points o le Labour i le 3.4 o le Greens i le 0.5 Act i le 7.5 ma le Patia Maori i le 3.2. Na tau whaifo is pa ute isi a le New Zealand First i le 1.7. Na tau e le laksen i le talnoanga ma le News Talk CB e le o mawhau e whaase tua ngalu mai lonto finga ma o lo iai peona to mai e taita i ai le National Party ma taita i le atunu. Na paule mea lea e alu iai lon mawhau o se lumanai mo a tātou whanau ma tūpulanga lalo vaoa o whai mai. Sau noa laksen, ana whaapea o yes whaafita auli e iai sana ngai o ingai whai. Ai o lo mamao lava la tō mas tūlanga i pei o nātangia mai i le fisili whaapalota na whaia. Whamai a ia, o le au whaasala lau fo i e whai lava si vave o la tō whaawinga ina o i ungo fisili whaapalota nei o lo whai. Ina ua wha umala wha amtalanga le li pale mia ma le News Talk CB na ia toi wha mautino ai e le o iai sana mawhau e suia se isi ana ngā luenga e ese mai le avea mataitai o le National. Ma le tala mulimuli, o wha apea maistanga ta poto wha pitoa mo le soifua malolo ina lau tele, o iai nei ni usila i le lona iwa o wha alau o le COVID-19 fuluiva. O le lipoti pito la tamai al soifua malolo ina ni usila o lo wha aliai, e to alimas fulu i la tau sa tau fie fale mai, ma le to fulu iwa o maliliu, mai le vai rusi o le COVID-19 i le vai asau tua nai. O le lapta inga lea mai lea tangata poto whapitoa, e te tau lava ona whaata ua le whai o tui pui, ma ia toi siaki uma i la tau o lo iai a unga wha umi o COVID-19, ona ua maa ua o tau lape te isi le whainga o tui pui, ma e eile lam tianga tele o le lea mana ia i o a unga o le siama. O le whaamtalanga i le Morning Report al professor mai universitea o tako mo soifo malolo ina lau tele, Michael Baker, na ia ta uai, o lo aia lava whaalau o le COVID-19 fuluiva talu mai o na matua pepesi le Omicron variant i le lua afe lua. Ma il whaatau sanga talu ai, sa iai lava pe ta i lua whaalau o le siama e alia li mai il tau sanga. O le whautuanga le li professor e ta ua pele mulmulitai i le whaia o tui pui o na e iai lon tautonunga o lea lava e iai le siama o lea whaamai tono New Zealand. E whautua ina ai le whai pea o na whaanga solo su enga whaavai taimi po o periodic surveys e sa ili ai mai loa peto o fia ni stata o lo maua pea le siama o le whaamai. Tato telefon nā mo le nei aso toi mau se isi whaapoponga i le aso atai au ai whaasoi fua ia. Tasilima i watolu amo Radio Samoa. Tutuila ai se ifa afia tumooi me lupe uluiva o te mana tua e fia i loa funa loa ina o ita mai po tasi o te tiuai i le lalolani si o unu si le tangai uai ele fale mai ma fale a o na papalani o matai e ai le vai o fiso tafe atu i le sami e ai male ala la o papa ua fai le ama e vai Tasi ua siri le matolasi Manu usafesi o umatotu mai i le sami Sau ia la ia E te tali tonu ai Awa o si o unu E se male fai me amafai
unu opo tasi mafanga malama Esusu watu watangalo afio meleisea Oali isa ona osio unu umai anamua Otelebi ibalebe otefai Setala Onaya upule ngalefa ale tondua ilaga setangata Afai etele usita yeteu oi ile pama Afai uafiu ole nuku ole asabali loa ile ala Tasi uasili le matulasi Manu usafesio umoto tumai ile sami Sauia ia Etetali tonuai Awa usio unu Ese malefai me amafai Leilo hasta que Luciano peare uito futufoga o
mai ile fili ala la ka ile ali ele lo che non sia no peale ui to fonga o ina e lo ai e sia me fa maori tato alo se mai ile fili ala la ka ile ali soli ma tu hai soli la lo le fili soli sei soli tu hai soli sei soli ma tu hai soli sei soli tu hai soli la lo le fili ya pepe stato uma pepe sei le fale angama fa manu lo na lofa fa manu ilo na suafa tato bibia tu ele ali ai soli para la lo le fili ya pepe stato uma pepe sei le fale angama fa manu lo na lofa fa manu ilo na suafa tato bibia tu ele ali ai soli para la lo le fili soli sei soli ma tu hai sei soli la lo le fili soli sei soli tu hai soli sei soli ma tu hai soli sei soli tu hai soli la lo le fili soli amalu e fili au le anga u fa u kali ku loange ia yesu o ia o le kupu o le file mu soli ma tu hai soli la lo le fili soli sei soli tu hai soli sei soli ma tu hai soli sei soli tu hai soli la lo le fili soli sei soli ma tu hai soli la lo le fili soli sei soli tu hai soli sei soli ma tu hai soli sei soli tu hai soli la lo le fili Samoa, kasilima ivakuru amo. Lua se fulu ma le tasi minuta potene le intula e lua i le riva hangola woli ne ola sunga fua ola so iva ringa la sino mati lua fe lua no ma lo so fu maruia ma le langi e ma fa tei le lo fo le tua o tei tei mai lo to so fu ma ba tu ne yola ta tu te toi ma futa ma ta to fisile fai i lo mo lua le to no i le amatanga le dei fo i va so fo ola veia solo na lua ne ola masina o mati e pe ola ta to sevelia le dei fo i vai yaso ma lo le ga we ma lo le fe o le feiva e ma lo fo i le on sa i tu banga le wenga pe o nga panti ai e lo to pa yam lo to ma lo ma to mai le vole po na po e o le va vea ona le la o le tai au e se i o le mai e le dei fo i vai nga o le ha woli o a mai tu banga le wenga pe o nga panti ai lo to pa yam lo to ma lo ta sia le da o mo sina fa siliga malosi il fa o vina le nga wenga tu ma feiva lo filima
e pe o tō fia iai lo tō pa ia malo o tō malu. Mua fa malo, ma moli fa taile fa talenga ia te tia pe o iai le tō maftanga mai le tau na leila, si o le me fo i stimulate ma wantu le o tō maftai, le rivahengo le woli se o le fo i le tū lai fa, suil le fo, fa tasi mai, le fionga iali a taua ma le polokalame, o le ngā ngai fo faiva se o le tū lai ono i le fiafiana nei. Fai si tele o fuafuanga e pio na whanga solo fai unga vai aso na sei ma vai atu nei, e le ngata e le wha wawina le o le tamu sanga o le laka piliki, e wape fo ia le tamu sanga o le Super Rugby e pio na mai moa ma sila fo iai, e ma tapo ia fo ia le tau tele o le malo o le tātou taro. E le ngata i leo no whanga solo pea ia le tātou tamu sanga kirikiti, e pei o na whātou te ia le ina i le nati o Tara Park, le na wha tiroina i le whai unga vai aso na sei ma vai atu nei. Le ngata i lea i te le fo i wha moi te tonu o aunga a whanau, mi se lava tāpiranga mo le Polyfest e leo toi mamau. Ona wha taunu wina fo i lea i le Manukau Sports Bowl i le nei fo i tau sanga fo. Lona winga, o le makuane le malolo ai masi o tātou. E peo nei fo le reia vai a sufou, o le nā fo o tāpina mātua anga i atu e piki mai le whanau a onga e le taimi e tuwa ia onga e le awa uli rei. Lona winga, e ala usu le tai au tapena le whanau i le onga, ona nga ia tuile ngā ruenga leo le nao le whantu ai ngā tausi, tāle se fulu ma le lua tapena le tau saminga, a le toi ina ma le lau matua pēr whai, o nai tū te mafutai ma o tātou ta māma tira mā tutua, ona toi sauni fuila ia le toi piki mai le whanau a onga, ma tapena se lantou mea ai pātou nu mai le whai, o le makua pisi lau, o tātou uma, ai whaatai le alofo le tua, o tātou toi whiloa, le ringa i sfau, i lona alofa, ma lona anga le lei. Le mawheo le tua, le whaanta alofa i ouna pa ia le tua, i la tau sa langwa ina la na ufola i le whai, ungola vea so le se me vai atu nei, ma lo lava le tatalo, ma lo fo i le on sa. O le tele lava o songa fua le so da ma lo lo mai ia la na au whainga aluenga, pa i eisi na koma, wae o ai le li whaola, o le whaina whaima whaisina na kom, wale nau telefo i ai. O le me whaima whaisina malo longa. Whai le leia sina malo longa, o le toi wha wawai fo i le, ai le wha pe tu ai le te leo mautofinga. Mga aluenga fo i lo whenga i ma le au sa le vi, i tu tonu a tātou e ka le sia, tu tonu o lea pi tonu, ma lea fo i pi tonu, e le ngata i leo wha moi, o a inga tasi e wha tino ina lea, i lea vai aso ma lea fo i vai aso ma lo le ono sai. Malo fo i le lava papale. Le tāpua inga a tātou tamam tira mā tutua tui mai le muri panga tono maota malawa fa pe fo i no whanga o lo tau sia e lo tau soifua o a mai o lua o a mai o he o a mai o tau le ringa hengo leso tālo si o le daua umuna inu au whala au e alu va a kasi a kako whala au ma le tūlanga fo i le leo lea fo o le usita ia leo wha torunga ma tima inga be ona tui da mai lea li mo te waitai a fo mai wha ua tuai le malo si o le o le rafo o sauni e piki le whana wa aunga e le tu wa yoa onga i sa teimia leo toi mau ma lola wa ia tau tole on sa malo foi ia le wha longo ti ngā i unga o ta longa le whai ngala vea so ia tu no le daua mai au na te lodoa tuai le sunga po le fitalenga ia te tia a toi foi ma le fionga le swaf ia le malu se mustiti tātou talo talonga o le amatanga o le rei foi veiaso o le tau lea ua iei le paelo lea o le suau i totonu o Amerika o lea ua o atu ia pe ua sili atu nei e le se lau tala Amerika o lono winga se lau fitu se fulu tala New Zealand le ua iei le kako paelo ngā i le taimi mua i le sili atu lea ma le tolu ma le afa tausanga o wha ngā solo ai pēa i le taua i le vāle o Amerika o Iran i ma le turu o Israelu o le tūlanga le rao le utatia ma iei o le popole ngale le sa iai tātou le vea so na se mawai atu nei le ala wa mata o nāri ali mai ilunga i le mawhai iei le ona toi awina mai i fafo o sa sa e tū tonu soau e pei ona sa ma saniai a ka unoa lan se lau fikus furkala o i soleri o le sitanga e tolu se fulu ma le ona pasene
ia i le crude pricing na mo le sua ulea Amerika. E la malisi tua inga sua o le company le Brent, lus fulu ma le 20%, ia le wasi tia tua i lunga e mantua le na whea tu le vea tene. O le tātou ping singi foi le lo le iwa li malena si wha tope tope, ia le vea tene vea tune. Anga i le tolu tā la, ia o le ala tūlangana ui i le reiva yaso. Ua ea si le pamping singi, e laki kako, o le kele i o kako pamping singi, e le ngantaile, e pule ale pamping singi e le tau. O lana ia pensing, o lana wingala, o tātou tangatai e whaitawa. Tauna e alu te manta ma se e sila, ma whaangala o telefoni fi awea, ma i e lungaina. O whele pamping sing, o la ngai pa ule ka o langa pensing, a wau te whaiatu. Le lope o anto le masina fau, le masina o aperila. E o tātou tala noa ma ia tau tala montupu i le lita. Ia wha solo tua i lunga ia whatala pe a whai. Ia o le ale vawe ona maua se vai fo o le taua o lo o whanga solo i le teimi nei. O antunu o le au mai ei tātou sua au nei. O le antunu o Saudi Arabia. O le antunu o Kuwait. Amino Iraq. Kuwait. Ia o Qatar o Bahrain. Ia male United Arab Emirates. Le pe o na awina mai ei. Ia sua e o lava le antunu o Iran. Ia o le fu ia whaitau miliona la tu wampelo sua. Ia e whapele o na tu ua o la tu wafu. Ayanga i mai ai i anturu e peona iei tātou. O le anturu o Saina, whai mai le whaamtalanga, o le anturu o Iran le tele, ina avantua ila na swap, o lono wingala a whai uwha le tonu matau fia i le teimine. E se la isi anturu o iale a nga i anturu ia, i anturu te tele peona i le anturu o Saina. Ia e peona o whai anturu vea son seim vai antune, o le anturu o Lucia, e le aima se sio, o kau pisa mai foi lele whaatauina mai leo le sua ua Lucia. Peita, o le sua u piko silianga kau ngofia i le teimene, ona o le tele o sala, ia mala fonga, e pe o le tuu iei ilunga, i le antunu o Lucia, ona le la taua, ma le antunu o Ukraine. Ia, o le tasina o vaenga, e pe ona maua mai le i tātou tala foi lele o le vaenga o le awauli. Au tātou iei pe i antunu o mamau. O lea ua le usita ia. Ua le usita ia le tonu o Iran. Ia le whaantonunga e pe o tu i dantu le presidente o le malo a Amerika le li o president Donald Trump. Ina ia aua ne i tofi e lan tau e au noa ma le longo i dantu o lana sunganga ia se taitai fau. Ia po se taitai sili leo le tonu o Iran. E pitaila, o leo wha ilo mai i le teimi nei. O lea wai ulava ina whaia le filifilinga a le tunu o Iran. E ama ua filifili ai nei le antale i, o le sa avea matai te sili, lea na whapele o na maliu, e te tonu o le sili lai titia tu malawa yaso, e po lea solusu malvalu leo le masino o Februar. Lea na pomu wai e isala elu Iran sosoni e tiem Amerika. Mali waile tama o le ua avea nei matai te sili fau, o le tunu o Iran. O le li e swafa ya Mojaba Khamenei o ia o le antali i lea o Ayatollah o lea ua filifilia nei ia e vea ma tai sili o le antunu o Iran o ia foila o le tai sili o le vaenga o le militari o le Revolutionary Guard o lea e tali antu i le tai sili ia e pe iona whailo mai le ia tantu li poti whamai. O le tangata le ieison to finga mo moi tutonu o le whainga malo lea Iran, peitai. O lea la ua mai ale fono a le toa valu se fulu ma le vat. O mo o le melemeka o le Assembly of Experts. Ia po taitai ia o tali tonunga wha mo salimi tono lea tonu. Ia ma ua la tau tasi umai. O le a avea ia le li ia Mojaba. Ioi. O Mojaba Khamenei, ia o ia lea ua avea nei mataitai faule, o lea tonu o Iran. E tau mai ei lai, e le whai titia lea luilunga o le whewanta wa, ia lea o le asa hundi atu fo iei isa la elu, ia ma lea tonu o Iran, so soni atu iei ma Amerika. Ia wa lena sao no le li presidente ia Donald Trump. E tatau ona longo atu, ia pe tatau ona iei se leo Amerika i tonu i le whainga filifilinga,
o lesi tai fou a mise lesi whainga malo fou I to tonu o le tunu o Iran. Ia pita yanela. Ia o le lawa e whamai a le tunu o Iran. Ele ai masko puleri a Amerika ia mātou. E whai lawa e mātou le tonu o le mātou tunu. Ia mai o le situlanga. Ele o losi tangata ia na nau a Amerika. E wha to I lalo le sa a vea mataitai sili. Ia mawhasi o tia antuai. Ma le tele o ana tai au. Ia e o atu I lana fuava tau. E o iana va lele. Le kele o mau mea wa wha le ngaina. Ia o le lawa I tu maulo to tangata Iran. Ele ai. E tai lawa le tangata Iran. I le malienga lea tangata nua Iran. Ia lo la tu o tunu. O longo wingala. O le aka ko whakarikat. Po le alis kwa inga ka pomu lela ka pomu wainei. Ia wai whamai o me le timini. E le toeva a ia lava. Ia le tai foule po le tai sili foulea. O le antunu o Iran. Ia. O le sila ngamia. Ia o le ama kwa ia lua I lunga le kau o le soifua ngā kako. Ia o ngore kau. O mai o tau fia le ngau sia o le sua ututonu. O Iran na ia whapefo ia isi antunu ia I sai tuton. Ia o wole ilo po wheme la stoa I le sua. Ka aula le kau fia o le ngau sia o le sua. Ia makwa hoki ia makakouso. Sola e tau e vatu I le taulanga. I le taulanga. I le paati seki soe sia. Seki au vali shoot so e pasa sa o lai titina yo long mata o le teino le ata tau le ato la a ile awala patu le pasi o mata umalava o le pase se ua avele tama ita I le matati o ata to e pasa sa o le ulu ua uma driver Ua sui fo I ana whainga Ua fo I luma I le ave ma whai ana whika Ua sui fo I lana mata Te patasi I lana whaata Te I lava wa ata na oia I lona Ua sui ngale kia I tai ni uma Ao le musika ua mata hoi o le kiki I luna Se le Afrike si tutu mai ni sikareti
ta amilo vai anga vai solo vai sama tawita solo va ta amilo milo siva solo it's solo orelio ulima fa ta amilo oh siva ta amilo oh siva ta amilo oh pa mi no ilo tilo usila upanga it's solo orelio oh siva ta amilo oh siva ta amilo oh pa mi no ilo tilo usila upanga it's solo orelio I say what I do. Oh, la mona I love a live bye bye. Salu lava ona e alu le mandong boy. O se me ai. O le tu salava pe o le tama sani ai. Ma fa wile lo sa se lo tomo oi. Se di ma le ma putanga. Ha ole toiva ai oi. Soy po ngai lo insala pele. Io walo pa awa eterno ese Ua oma imanatsuina ua e alu Ua oma imanatsuina ua e alu I want you to tell me why you walk out on me I'm so lonesome every day I want you to know that since you walk out on me nothing seems to be the same way about the love that burns within my heart for you. The times we had before you went away from me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't say I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. Vivianga mai sive vai ngā wale si le nei vai ngola woli na ua toe lua se fulu minuto lo ton tale o ling chung lai tolu ya nga ia tu foi ma tua ma abja le pikil fana wa onga i le nei vai ngola so fifila nga ngola wa mo le tanto filo inga ma le tlenga ya le ku so fili le yo le enterprise motor group i merkau wa fu is fa ma tu mo tanto le nei vai ya so fo talo fa le tlenga lela ma no nga ma no fel fiwa ya talo fa lau so fa po ya malo por le tawatai ya pa sai le tuo le fua mo nei lau ya sa to sei lo ai po ya wa ya se ngai po ma le weekend in na wa ya so ya i ele di le usa to sei lo nei ya so ma ta mo pie o wina pa ma mai le pito ai pe ma na ya le tu ya i ele di le uto mo nei lau ta ma lo le tawatai Tanto te tau whaifa malo lava malo le tau tua ia malo fo i le lefa alongo tinga e le nei vai tau o le tau sanga ia e o le amanto ai ai uli atu ia e mo yesu whirangano le nei vai ngole a woli antonu ia o le dasa pisi le whai ngole vai aso leanga ia tole malo le tanto o tunu ia pa tai mo mato wa vanoa ia ka tala fa spo i le ta po inga mau se tato wa tunu ia mai mau tele se ia pa ia mau iti ia yon tulanga fa lope ia ta lo fatu ma o falo fatu tato wa au nanga nei le enterprise nei mankau
ia le lolo se tātou atunu ia whaktai fōi le mamalu se tātou atunu sa a fea fōi le awaunanga i le taima le weekend ia ma ia lama le tōtelo le se tātou atunu sa a fea fōi ma talamai au i le weekend ia na whamani eina fōi i tā vale mtūlanga uma ia mo le toai le whaftai whadea wau i whae leo whae masutau o se mātou pulenga ia whātai tuai li lolo se tātou atunu ia le amana ia fōi se tautua vai ia olo o ia tātou whāpitoa ia tele au na iainga olo ia tūlanga fōi lea e pe whai le discount ia po le whaonga fōi le discount lea e whaonga po se cashback ia e se lama i lātou e si e manao ana o le e whātauta wale discount price ia o It's for your low fat tower in a too long a little cashback and too long for that. You got no far wala too long and now my tattoo tabali uma, my afitala, or Chile in the Toru Afitala, if I allow feeling a full left, a papa all the tower tabali, a papa for a too low account for there as a cashback, too long a left. Yeah, Teleman not at tattoo for store or tattoo tabali lounge full up, more tabali valwa the lima. Ia, le ngata fitu no fo ka wale lai tu la pena ia lo ia tātou whāpitoana mo le siafia pui le manu se tātou atunu. Ia, tūlanga piki aku ma tātou SUV, ia, tūlanga pui lea o tā valeria o le EV, ia po electric vehicle, ia ma hybrid, o ia tātou tā valena, ia mo siafia o sia tātou atunu. Ia, o tūlanga tātou trade-in, ia o kai fo en tabia mātou trade-in, e tu sa fo ia se pāleni nunga o lau tā vale, kai ana tongi ele, e mātou ia le pāleni o lau toi, ia upgrade e lau tā vale fo, tā whapete mana o trade-in lau sa, ia mo i lātou fo lea, ele o mōpuni awa no e su mai, matala mai au, o lo ia ele tātou website o le enterprisecars.co.nz, e na whai o na sa ili mai ai sau tā vale, kai na sua i lunga, o lo mawo mai tātou stock i lunga na, kai kua na whai mai lau finance i lunga o le tātou website na, o le tātou o nanga e amata mai le iwa, ngai le apal lima, fitu aso le vai aso, o lo na winga e whai o na mawo mātou, so se aso lava i kuni whai ei o na awa ngō ko ima, tūlanga le, tau i mau lava tinga, ia mau mātou me tō se i tono fitu aso, ia mai le iwa mai apal lima, tātou e tres masani o le lima ono fitu, a mai le lima fitu tolu, nei Grace House Road, i nei Manukau, ia lo mātou ngā rue atuari, ma le tunga le lipule ia Terry Corn, ia, pāpea poi le tamai atau o papo, ia, tō au auna nei, e tai poi o na tō tai mai le tātou te pori masani, o le oval se lau, ono tasiono, pāta si vali ova se lau, ono tasiono, pāta si vali, ia, mo nisi wha mtalama, pia wha te fo iei nisi o vaenga, o mna o mia le wha malamalama, mo si le fia, ia, e me se fo ia tūlama, o le wha ngai ngoinga o finance, tūlama pena, ia, lo mātou ngā lua tinei, so soani, ia, pātara no laulavang ngana, ia, mo nisi tūlanga tia malamalama ai, Songa mua, whakatai te le lava mor mātua wanoa. Jai. Leina po ia, so e maru nei aso i lau tautua. Tei lava. Ia, lo whagia le tua, ia le tapo inga mausi tātou wale no. Tātou i te loa, i po i se lau mo mua. Ia lo whamaleanga le tātou au si. Ai whāso i fōina fō i le taimine. So i fōia ma i amaruia ala vatalenga i ale ala o kuso while leiwa vela fōia ma whonga taumul muli nao le tautua. E malango nanga ale tātou whale tāwale o le Enterprise Motor Group I Marukau, lima fitu tolo Great South Road I Marukau I te mau iai. O le telefoni o le ovole se lau ono tasi ono fantasi valu. E mawhaione wala au iei le divai o le holi mo se tāwale, mo e malo ai ngā nei tau saili, e le divai tau o le tau sanga. O le teimi leo Joyce fulu tolu mala whabiru tōna tāle o le tulai tolu tātou anga iantu e se whapoponga o tātou tala fau i le reifo ia woli o le aso ngā fua whaatalo whaatu waile i le rivai o le aso ia testiva ia mala aingai nai Canberra Australia
o Dwayne Timaloa, Vito Pau, Fabefoia, Rachel Sifa Maraenga, i Dahi Point, England. Ia, male tofaya Pauli John Tungia. Ia, Antono Lefotua, umafuina inu lana vaisa salapa. Ile rivahe ngole a wuli maa. Fa wawa tuai lava pikil fana wa onga lela atuua. Get ready to feel the beat, taste the authentic flavours of the Pacific, and immerse yourself in 11 vibrant Pacific Island cultures at the Pacifica Festival. Join us on the 14th and 15th of March at Western Springs for powerful performances, incredible food, and a celebration like no other. Bring the whole family for an unforgettable free day out. Pacifica Festival, March 14th and 15th. He waka eke noa. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. I feel lower so sad. Omega Ka. Liana lowi moa. Omega Ka. Sabaleta umofie. Omega Ka. Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Umalole keisile Omega Ka. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa o le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o walu se lau, lua 5 o walu se lau, lua 5 Radio Samoa. Taslima iwatolu amo.
fianga mai le kalapula kapia le tamauli le montele i sala fai le rivaengo le awoli ma le afionga o sa le lolonga e wa talavanto ia Lupe Brown va pe foi le tofai a tapu soa ma na vanga luenga ia mamai mo foi i le kako live ia mi se tama fainga le sunga ia jai opetai ko e kasi le panga fusu lo margamala In this update, Iran's newly appointed leaders closely tied to the country's conservative groups, but will be unfamiliar to Iranians themselves.
Ayatollah Ali Khamenei's son, 56-year-old Mojtaba Khamenei, will succeed his father, slain over a week ago in the war launched by the US and Israel. Yale University historian Arash Azizi told the BBC he's had no public presence, but is known to have security service links. It was the more hardline and more military factions of the regime who backed Mojtaba and sold him not as a modernizer, but as the continuity candidate that will continue the path of his father. Meanwhile, crude oil prices have eclipsed $100 per barrel for the first time in more than 3 years as the conflict rages in the Middle East. Prices at the pump here surged another 14 cents over the weekend. US President Donald Trump has dismissed the spike. He says prices will drop rapidly when the destruction of the Iran nuclear threat is over. Herald Business Editor-at-Large Liam Dan says the spike is huge compared to oil prices seen across our summer. We had really relatively low prices and it was sitting at $59 a barrel, so up around 80% since then. And President Donald Trump's pick for ambassador to New Zealand in the Pacific says his priority in Wellington will be expanding our defence partnership. Jared Navalny is still waiting for official confirmation, despite being nominated in April last year. During a hearing before the US Senate, he said New Zealand's taken meaningful steps to increase defence spending. He called Pacific security a darkening situation amid increasing Chinese interest, and also labelled critical minerals in the Cook Islands an extreme opportunity for the US. It is now up to the Senate committee to confirm his role. That's news. In sport, the Blake Ferns Sevens have won a third straight tournament on the World Series circuit, beating Australia 24-17 in the Vancouver final. Australia rallied from 17-5 down to level the match at 17 all before Alina Saili scored the winning try. The next tournament is in New York later this week. The protracted saga over Zach Lomax's future is over. The former New South Wales State of Origin back is heading to rugby union. Lomax will link up with the Western Force effective immediately on a deal through until the end of next year and could be a contender for the Rugby World Cup with the Wallabies. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Lena weva funga I se fa bo pokana o tātou tala I vai whanua matala I tala ngala ngana Peritania o le rivaingo lea wauli rau se antu ia whamiru te o leo te nei July tolu tua o ngā le whanau whaatala whanau I loa le ianu whanau o Samoa ia mi se ia ave tawale umala vo le danga I anto I piki le whanau a onga I le tua I o a onga o le reia sunga fua tala wata mai tia mai o tonga mai lea onga I le reia so sa e alula nga pole da sa e no foi le fale ya le va maule le lo fuspa tono le ta vale a wala fia voele ska makiki le sita mai tit ya le tono la inga su yo fua onga fa sina koma fa sa me ai ya ma to sia ki le pena va tu lo homework e fa le fale le o le vanga le tanto talo le taula nga yanto le poana ni mala so anta ya e la ngata mo tanto di au kilani e fa before I Samoa. Le sofa mai a wawani si no fuanga sa viliangi mai le tui saute I sifo. O le mawalunga o le mafarfana I le soe luas fun ma le tolu tikeri ma lua le poana nei e se fulu ma le fa tikeri o le angoto le la I le toi se fulu midu te le July valu I le poana nei. O le vengbola so antai au mo au kilani o so ane le la I le fulu fa midu te ai le fitu I le tai au e langi le lei I le amatanga e ona fa solo tele ina a wo anisi o taimi mai oro yeina I wanga e tolu va solo ai taimi o le tai au antai au o wanga o le fa pele ono kilia mai le fiafi antai au ma savili angi mai I le tui saute e va solo ina angi mai I le tui sa I le tai au e mai malosi e le angi mai o savili no fuanga ta lai Talafan tui lole I le divaingo le wauli a inga wome masani Samoa le vengane le tātou tala o le tau mo o tau. O winga o le tau mo le reia songa fua o au sola ma tau polu
o ufi tia I nei Samoa pitai o se vaenga o pēu mamau le ea o lo tau tope I saute mai a wia timu whapea na I wila mawhai tili ea a fiai le turu ui ni siu taimi. Whautuanga mō timunga mamafa o lo whamalo sia pēa mō laufurua uma o Samoa. O winga o le tau I le sofa bai au fitia sa vaenga o le langi au ma timu pupu whapea wila mawhai tili e iai nisi o vaenga o le venga mo le aso ante au I Samoa o le ato ulu va solo ai ia nai timu. O le tulanga nai pio e winga o le tau I le soma le aso ante au mo tanto ni au kilani whape fo I Samoa Eva telefantu I le rivaenga o le awauli le mafuta mai lea Lupe Brown whape fo I le sunga ia pasa I o Arona Sila ma le lato whainga luenga whianga inga fuanta lua Eva pe fo I miwa mosa mala inga le mafuta mai I manu kau neiwa o no mala whawiru tau tēne le tolu. Eva mai pēr I the radio kasi lima I wakolu a mo au ngā tele sunga mo Sa pelu lava o sia upeni Masia upea tau ato Le ie la sa o iuta E tu sia yo le lafo Le ie la sa o iuta E tu sia yo le lafo
le kaisila o la usikaili I le sesenga ae tau le whetaui I le fufusi o si o uofu ae Ae le ai oni o se wae Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Ngilo uolanga Te tau na whai so ainga Popo le vale lo umawhau whau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La umalo me aunga E su e ai se awa se ava
Viangana mai a Waino le rivaing o la Woli Stasi fatu tuai mai a ani seto fale moe le fafine faitala le lei o lawa tanto se antu es fun malo no minuto butani le tu lai tolo e mo lo malavdo e fa tan fa toile sunga ya Victor longa lo malo si mai le o nga le entire world and auto limited yo Darren Oliver Victor malo nga lui ya fatalo fa tu mana nga falalo ya tu fa ko mo lo sa ina lo fe tu atu ya fatalo ko isa mo iro pa ko ta ko mo te malawa le tu lai po fe la vo ma futa me dun ta vale dun va bien ya malo lo fa vai ya tu Tanto o le ring vai sfo e fa popo le masino mantia Victor e sia si lisi tu wala bea ia ngo sia si kai au ka sia o wat ia wa mai na si va ngala yo ko im ka kia e suino ko tau mi ai o longo winga la ele au nga ko lo si so o ke wa ele veska va ia ko ngula o ne foi o fai que for fiwa de que pe ia malo be ia Victor malo le usola so fu fa tu ngata o ani va nga ya un silfia ya el pa ia malo le tanto troi au danga o mai lua le tai world family ia fa tai lava fonga mo no ia mata tu le mato pa pesini mana tua o le tato pesini ono sene to sia pe to ta bale mato tambu o le va si do ta la di malima o ka ko ti solo wa de linga i de ta la mata foi le a fa pe ki con el swipe ko e per ka ia e mo po o e to ta bale to no ta tambu e fa mata to se e te va ai la va ya so te tasi a do so fa mata no me o ne ngalo tu foi ting puso man sa mia e tanga va la ta to ga ta man malo i to ta ba dia ma to sa fa man malo ia man le so pa dia ken o de fa monina o ta to va ta man le ya so ia o tu do fon kesi ia ma to do so riva tala i de sende a fa to le anga to le lea to likido fon kesi e fa malo do atu i fanga we feel to pas fa de to no le la va to la fon kesi fo o mano we feel me ia ma to ia o le ma to fa di sinia ia o tasiri matolo sta makiro fa le lo sa vai se di pela va venga ta vale fa le tono mi swa una eliki o le pale wo fe lo se ta la ku mo no o service transmission service li fina mata vale mo se yu lava lo ili o mata fole mata fole lift o le lowing ala ko reflex o feos referentum to mi aso a papet fia mana o ituda itato tato lo no referentum to mi aso lo sutara ile aso ya palai to no tato fisa tato skena fale to no ta vale morio so mata sport ya fanga tato skena fale to no ta vale tato flares en fa pi pe le pasi pe pala o fio la lo que kele pa ora sa ya fenga o kamera ko flares mo tato fo willy Nata fole ma to ta bar fa ta wa televa mane no ima to ta vale pero fina to mia ma to ta bar fo ta bar tuai to hypercars ta to van nata fole ta to piki aqua fo winja Hilux Nissan ta bar umala ko mona te wa le semi to pole ai umana le fifa ma na ya paula po ma to ai ka to marcas but ta to rims ita to pa ta bar fa fa pe ke fa to sta vale ia matou e finisi tulanga ma tu sui pe e ko ere dunga ia fa ma to fena tulanga o e tu ino ta val tuai patu so ta val fo mai le ma to fa vale ia a pe ke wasi a pala ia o ne ngalo la sheni tono ma singa pensa la pala so sa tono level ma to ta vale o mbolo le te bola vale so so mo ia ta no fa na uso fo sa mo na fenga venga ma to mo so so ni ta vale ne va so po le ma to a ka ta week la fesu fa nesta temo sky active balu sutara ile so le atoto a pe fin ta nga ifo ia mai dia sutsira foi matota vale tala vale ile mato no su man matota ta vale ia mo se swani mo enda tulanga ia te bara mo foi ile o iba ro fitu fa to logo o mo se so swani o mato fa pau ile to tu si ta si fitu suru a peto ota e fa sanga no tron fa to so ngo fira va mato a fa fo po tuai a sui po faro ta vale fulina me o lai ya mato pa o to fo willy o tato a tabala po a to kasi to voto to to lima a so se penda va me mato o le Nexus
o le Yokohama, o le Nito, Achilles, Tamarana, atosanga kona inga ia rako pe ni leila le mo I tatu farpau ia pakoseki na kuo mo se sta vale lama au te pole fenga malo ta vale so it's street na kilo ko nga size for tatu farpau ia sumai ma mero na sende a peso seki me ia mato ile tatu farpau vidi men mato numera ole oivor fitasi tolu o mo se so swani ia lava mato e aso fuanga ile aso to ile ma le fia te o ko mato lunga Facebook o lunga Jamie fala so ta vale ia sasi lunga mato Facebook ia fala so ta vale ta PFN fiam o ia sai lava fuma mo lo to e mo ia foi bato ni tula de uli ia tutto fila ko le raso fo le lo fundanga le to ia au nge anga ngai so vai sa la po so ia le vai sa la po nge ia ma ko vai la vi ngai ngai so kambanga ya va tre Victor ma lui nga luenga jo le de ya so fa so ia ja so alles so ja Victor wa vela wo ia ma fong tau mo molina le tau tu mala danga le tai world and auto limited e ona la lua dai o dara yo ia o le vaisa sa lapa ma le vai foi lele o le afoi o le pa o le vi ia ma le vai foi lele o le angiangi le mawhainga e manga vamai vamai e ka pe ai angufe tutono o tātou tino te leilo a iai I ngā kōlanga pe ngā whape I mai sa kala mai angufe a baule mea olo ka isu koe a pa o le mālosi o le mangongi o le vai angiang ia ma le vai la ngai whai le pa o le vi ka fiola tala fantu le divango la woli a Frida now am auto le mauto mi le divango la so ia va before ile fana wa onga le dawo tu wa onga fa tasi me tono tatu ta vale va yo tofu spa ta me ti tono le fale su yo fua onga va I pele pana pa la fu yo fua onga o le foko a so nga fua ka ko so le ka fiola Okay, you see right about now, we're finna take it way back. We got light reds in the building. 6, 5, 1. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, call me to my data. Eastside, P-Town, 5024 click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. You so good, I know you fancy a man that is so magnetizing. So fancy with that hook, he got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamorous eye catching me, girl, I'm falling. But you stalling, still got me singing ta la la ta ta la la la. The way your beauty stands out, be telling ya. Woman, those eyes got the fuse all over your face, speaking your body language, cause they feeling the same. Come to a little closer, pick up your vibes for me, see. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. Oh no, nobody's in the
chance, get your right, cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it.
venga sui fa filonio le ringaingo le woli da o te lu se fulu male tasi minute o da tale o lintu la e fa il rinfo I vaingo le so Jalavan tuai I West Valley Utah ya so fa tasi Maureen to Philly before you la kamaleo DJ Mika le ma to mai da e ta kanini le ringaingo le woli ma lo Mika e mai le ringa so lua Tau tia so le iunga o talo ngol whai ngol venga so na sei ma vai tu nei. E le nganta I le Super Rugby ai fa before I le jam sanga o le NRL. Io e sirku langa le ngai kako. E le whai ngol venga so na sei ma vai tu nei. E Michelle Mako au so le. E wha malo tu ai le au le Panthers. E le nei ala vava velunga I o le teipo. Foi le mangu o ngai maua le avanoa. E au hao le tātou jam sanga le NRL. So le. Lua se fulu ma le fitu vai aso. Ia wha popole I maso voi o ka kōwhaino. Ia maraka sanga voi lele la vea I New Zealand au se tālia. Ia la vea tuai ma le toa Samoa ma Tonga ma Fiji. Ia wākiri ai ngā kele I aso. Ia bo vai aso foi e whātino ele tālonga o le lakapiliki. Ele nei fo ia tausanga. Ia mai o le nā matamele tausanga I o I Las Vegas. E sel tūranga lena I winga o le tāwi le rāfu I turu. Ia Michele wha tumulia fui o le malai sa wha tino ai I tālonga e pei ona mōli mawina I le rāfu I vai aso e pei ona tuana I atu. Ia wha malo tu ia umalawa lena maua o la tu manu malo I le vai aso mua. Eo he. E vai e leo le amakangare meka ua le whai unga. Ia wha penga si mako au le Broncos E leo le amatanga e leo o ngā tutoni o le whai ungai pito silio na tā ua au matangi loto ma lo le ngā lue
Think a minute. In the year 1830, Joe moved into a small community in Massachusetts, USA. Yet even though Joe was a kind, honest, and good citizen, from the day he moved to town, he was rejected and ridiculed. Whenever people saw him walking their way, they would quickly cross to the other side of the street. Even the windows of his house were often broken by men throwing rocks in the night. Joe continued to go his quiet way and ignore the insults. But one day he was walking down Main Street when he heard footsteps behind him. As he turned to look, a group of men attacked him. Joe fought back, but they overpowered him and dragged him off to jail. These men lied and told the authorities that it was Joe who attacked them. Well, Joe refused to pay any penalty, since he knew he had done nothing wrong, so they locked him in jail. From his jail cell, Joe began to write letters to his family, telling them the truth of how the town was unfairly judging him. His son sent the letters to a local newspaper, and soon newspapers across the nation were printing Joe's story of persecution. The pressure from public opinion finally forced the town leaders to set Joe free. Interestingly, years later, Joe lived to see 2 U.S. presidents and men all over America do the exact same thing he had been wrongly judged and persecuted for. You see, during that time in America, people believed that all respectable men were clean-shaven, and Joe Palmer had dared to wear a beard. It's so true. You can't judge a book by its cover. Unfortunately, some people's beliefs go only skin deep. They just follow what others tell them is right and wrong, instead of thinking for themselves and looking deeper for what's really true and important in life. Joe's town was a perfect example of the blind leading the blind. But fortunately, Joe knew better, and that the beard on his face was not the real person he was in his heart and character. Don't let other people rent space in your head. Never let others rob you of your freedom to think for yourself and choose what you believe is the right way to live. In fact, it's not just your right, it's your responsibility. We each are made in God's likeness with a mind and conscience to think and a will to choose. So won't you take the time now to think through all the evidence of Jesus' life, teaching, miracles, and resurrection, and see that it makes sense to live your Maker's way? Just think a minute. Ele mafai, ona fama
lielo lonto mai le fi pesel anointed praise le ding vaing o le so tabulunga to ile pol kala mena o le think committed le ding vaing o le tato tua o le to mo se si ona fa poponga ile temi masani le so a tai au to e ono mala fa minuto na tale o le tula e fa Tabulunga to ina mala to mo isa mo ila matanga o le riva so la singa no le to mali ile tan to maptanga portola to tai ile timi sasi ila vai to pena mai le sa le fionga ya le anto sa vema le porkala me la nga i fu faiva ile fi gudai pa mai ta to tala i vai frua e le ngana peri tan ia no ile o pa au mai le fantua ia Miriam la to po mari le usa di anto ia le suga ya jai o petaya Ilana fusuanga maleli ilea Brendan Clanton e 9 minuto lo toele taina le lono a le longo ile avia vinei mangalo iso leo ilo titi fitama sa mo ma wi la tampo inga ya ma wi la singa o toy mi se finga malo longa ile po ana nei tanto filo ya ila so anta le lo famala le yo le tua ya woni ngalo pe tanto fuala au ma wi la via vi fa so ifoia Tolo impatautu male peli sulla mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani Sulumia ya umasia uhani a omasa vali le masina sei esu solo ya samo no uatulu sei fai mafia fianga ye mama atene matama Olo sisi vai ma pepese matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele Ele mafai hanga ona ngalo le tafe mali o vai singano Olo onofo haitine matama yungalona awala lau papa Le masina sei esu solo Ia samo alo uatulu Say if I